Tigasat. Napalabas, nataranta ni Monray gapu iti dina napupuutan a panagkid daw na iti agad kini Anaya. Nagpasinsya nga rod ti baro iti balasang, ket nakunamot ni Anaya a maawatan na daytoy. Nasikuran met ni Malyong gapu iti kaawan ti trabaho na. Isu a nagpatulong kini Panyang tapno makastrek iti trabaho. Nakunamot ti baket at ikabsat na ti pagpatulungan da. Insirek nga rod ni dominador ni Malyong iti may sa restaurant kas dishwasher. Immapal ni Monray ket nagpilit a nagtrabaho. Pinatganda nga rod ti kiddaw ti baro ket nagpaaymeten kas empleyado iti nasao a restaurant. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo a napolwan. Tigasat. Ay, agrilaksak mata ay nawaw. Ang, duwang altawan nagtrabaho ak dito eh. Ngamjak pa'y nakita ti amok dito eh. Good morning, sir. Good morning. Ha? Kay nawaw. Nikabsat dominador ti si Mangpay. Kat inawagan da iti sir. Anya ti kahit asawan da ito ay nawaw. Oh, kitaan nyo dagiti customer iti ruha, ha? Yes, sir. Ha? Malyong, Ha? ngawan ti araramitem. Mabalin mo tulungan dagiti waiter ang mga sikaso ka dagiti customer. Okay? Ha? Uwan sir. Ha? Okay nga rod. Ay nawaw. Sir, kunakmutin ah. Sir, mo't ti awag dagiti waiter ken waitress ken kuana. Ay, sige. Tumulong ak manlangan ang mga sikaso ka dagiti customer. Ang apay akas jay ay nawaw. Kunana ngam amo na lang dakin kuko iti dayto a restaurant. Ngam, kasla ni mat dominador ti bus da ditaw. Ay nawaw. Ay, naguguluhan akaw. Ay nawaw. Tinalagdala ang tikabsat mo iti dayja restaurant, Panyang? Wen, Malyong. Kaya? Ay nawaw. Isumot lagaya makas jay Ay nawaw. Ay, pasensyakan Panyang Ado ti damdamagakan ka. Ay nawaw. Awan anyaman na. Mayat ti kasta. Agdamag ka. Tapno amumot ti mapaspasamak. Ay, Panyang. Nabayag ka din ija abroad. Ti gayam na nga akin kuko iti restaurant. Siguro. Ay, wen gayam. Kamustamot ni Monray. Kabailan na kadimot laang tinaited at trabaho na. Ay, wen, Panyang. Agin enjoy nagtrabaho. Ay, nawaw. Nalaeng ang makipulapul iti tao ni Monray. Ay, wen gayam. Malagip ka, Panyang. Kasano gaya man nga itay kaso day di Sir Luis itaw. Ha? Di met kunata nga asikasuan ta ti maipapan iti dayjay. Wen, ngam saan pa'y akadagito'y Malyong. Ha? Ay nawaw. Ti pa'y lapanagimbag ni Sir Samuel ti unaan ta nga asikasuhan. Ay nawaw. Dakkel met tinagbaliwan ni Sir Samuel lang niya, Panyang. Wen, ata saan mi abinaybayan? Nangalam ngay iti pinagpaagas mo kini Sir Samuel. At dapay mang tirtirapi ken kuana saan ka day? Malyong, ado ti mabalin nga asit ga na pagpatulungan ita. Nulakit di ta nagagat ka nga agurur iti tulong, at dalat ta remedyo. Ay nawaw! Bilibak at talaga ken ka, Panyang. Nalaing ka agdiskarte. Ay na, talaga akasta. Masapul asurwan tayo amarigrigat ti agbalinan na diskarte. Tawan mo't karon tinamnamaan tayo a pangalaan iti dakkel a kwarta. No di tagpatulong kadagiti addaan na saya at a panagpuspuso. Sa bagay mo't kedi ay nawaw. Sige Malyong tarumwarak. Imawag ngamin itay ni Ibing.
Agawid ka no ijay lugar da, kat awan mga sikaso ken ni Sir Samuel. Sige, panyangay nawaw. Agan anus ta. Ay, agan anus ka ko na kuma. Ay, nawaw. Bal, nakaluto ka na ba? Sika kumamot din natin nagluto, Cleopatra. Nalipatam samatan ti karim kanyak, baliko. Ha? Sabi mo, hindi mo ako pagtrabahuan? Wala. Nabanugak mo ta nagtrabaho. Ay basta, kung ano ang promise mo, dapat tuparin mo. Anyan. Kasyanak mo ta, Cleopatra. Ay, walang kaasi-kaasi. Na, Kung ano ang saritaan ta, dapat lang natuparin mo. Ikaw ang magluto, mag-inaw, maglaba. Ay, magtiis ka ah. Sabi mo, pagbalinan ka senyorita dito, kunam-amangan maturog lang taramidak dito eh. Cleopatra. Sige, padasam ti mangibaon kanyak, tapumanaw na ako. Na, anya? Ay, sana. Di nakpanawan. Pinanawan na ko di ti kalabas. Na ikawa. Kaslaak na ulila adimang. Isu a please. Di kan pumanaw. Ay kung ganon, huwag mo nga ron akong ibaon-baon na ah. Well, ala. Sige. Siya kong tiaglutaw. Saan kan abaunan? Ah, o ala, bilisan mo na nga ron ah. Tani, mabisin na ako. Ay, matulog muna ako ha. Dapat, masarap ang lutuin mo ha. Na, wen, darling tubay. Ay, una yan. Grabe mo, ti kinasadot na itababae. Ano sa ko na? Tain karikmik namin na jak pagtrabahuan. Agano sa? Tano asawak tunday itababae. Heh, siyak tumat ti matungpal. Siyak tau ti lutwan na. Ken ilabaan na. Heh. Ay, awan ni Ibing, Sir Samuel. Ni Monray, sir? Mota, one way. Nasaya at matlata. Agtrab-trabaho ni Monray iti may sa restaurant, sir. Ibig, ibig. Kaano nga agsubli ni Ibing, kunam, sir? Ay, inton maminsan abigat. Ha? Oh, ulitin man, sir. Ni kadi Madam Ariela? Nabayagan na jaknap-napan ije mansyon, sir. Pinapanaw na kun ni Madam Ariela. Jak maawatan ti ibagbagam, sir. Mo sama masyon. Ije ka di mansyon, ti kayat mo asawan, sir? Ay, kasjay lata, sir. Nauyong lata ti kabsat mo. Pinapanaw na kamin kan ni Malyong. Awanen ti babaunan da ijay mansyon. Minan. Minan.
Jak maawatan, sir. Woko. Woko. Ngeminal. Ngeminal. Jak maawatan ti bagbagam, sir. Ni. Agsangit kamutan, Sir Samuel. Bauda. Bauda. Minalda. Nuan yaman ti pagsangsangita, Sir Samuel. Ag-relax ka lang. Di ka unag pampanunot, ha? Ala, huston, di ka nagsangit, sir. Ay na, awan anyaman na, Sir Samuel. Tinapatag, agpaimbag ka. Tulungam ti bagim nga agimbag, sir. Ay, natulog na naman si Baliko. Ay, mag-inayad ako. Maglilibas ako. Punta ako sa ili. Nag-text si Sir Ruko. Magkikita daw kami sa ili. Eh, sigurista talaga yung tao. Alaan na adagos ang koleksyon ko, itinaglakwak. Adayta, nakapulas na ako. Ay, nagrawat talaga ititurog itong Baliko na ito. Ay, ang aga-aga, nakatulog na naman. Parang mantika na nakatulog. Siguro, kung alisin ko ang pagananay nito, hindi niya marikna. Ay, mapana kon iti ayan nilabang. Ay, magkakabalyo na naman ako. Hello? Hello, Rocco? In-cancel namanen ti awag ko. Awanan ba inday jay aroko? Ayan na nga ta. Ni Angeli ti awagak. May samot day jay nga Angeli. Apay adi nasong batan ti awag ko. Awanan ba indagi jay adwa? Agpadada nga awan dito'y mansyon. Kan agpadamot laad di da songsong batan ti awag ko. Anya ti kayat asawan da ito'y? Nagkuyog ka di dagiti dua? Buisit kit di ti kastoy. Awanan ba indagi jay adwa? Traidor da! Nag-text ni Angeli. Mami, sorry. Jack masungbatan ti awag yo. Adda kasarsaritak a tao. Importante ti pagsarsaritaan mi. Text you later. Bye. Agsasao nga ta iti agpaiso ti anak ko. Anaya, agan-anos ka pailaang Ha? Anyat kayat masawan? Saan ka pay ngamin na maikalay sa? Ay na,
Di mo pa'y panunutan ti may papan iti dayta mon, Ray. Awan pa iti panunot ko dayta. Ha? Ngamsyak. Kanayon ko apang panunutan dayta. Ngamin, mabutengak. Amangan no maagaw da kati sa balikan niya. Mon, Ray, saan to ang mapasamak ti kasta? Ngamin, ada nagkinariyanta. Saan ka di? Nubak nangakla ko ma. Nabayagan ngayong kalaysa ka. Ha? Awan ngamin ti mabalin ko. Linaksiddak mat ngamin ti inak. Bak nang mat day di papak. Ngam ko na ni mama. Isuka no lang ti agnumar iti kinabak nang anapanawan day di papak. Ta iso ti asawa na. Ala, baybay amon dayta. Di mon panunutan ti may papan iti inamon, Ray. Masakitan ka lang. Awan serbiti kinabak nang. No saan ka mat anaragsak? Saan? Bun matkit di Isong agtrabaho akit di. Tapno makaurnungak. Malyong, sika man ti ikuyog ko'y Jeff Farm. Ay nawaw, sa dino a farm, Sir Dominador. Agsagana ka, ta ikuyog ka inton madamdama iti bagbaga ka farm. Ay wen sir, ay nawaw. Anyang itaramidon tayo ijay. Inta mga lakadag iti organic amula. Ano kasta, sir? At the organic farm apangal-alaan nyo kadag iti mailot-loto iti restaurant? Ay nawaw. Wen, ikuyog ka iti farm, tapno maamuam. At si kanton ti baunag amapan mga lakadag iti natang kan prutas ijay. Ay wen, Sir Dominador, ay nawaw. Matungpal, sir. Kamaudyanan na. Nagswerte akita. Kamaudyanan na. Timama akmatlangan iti sugal. Kastoy kuma akanayon. Ti mayat mat akanayon ti aldaw ko. Makaparagsak gayam at talaga no mga bak iti sugal. Papintasen na ti aldaw ko. Nagmayat pa'y timod nga agmaneho. Tinasayaat. Dumagasak man kiti iti balay ti maysa nga amigak. Aguray ka. Ni Mondri dayjay Iso ti magmag na iti igid ti kalsada. Isardang ko ti kotse iti batog na. Monrey! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo ano paulwan. Ti Gasat. Tigasat. Napalabas, naragsakan ni Malyong ta nakastrekan daytoy iti trabaho. Ngam nasdaaw daytoy ta di na pa'y nakita ti akin kokwa iti restaurant a pagtrab-trabahuan na. Kabayatan na, nasurun mat ni Ariela ta di na makontak ti cellphone da Rocco ken Angeli. Iso ang nagatap daytoy nga amangan no nagkuyog dagiti dua. Gapu iti dayta, napanmanen iti sugalan daytoy. Ket iti panagawid na, kasta unay aragsak na. Gapu iti panangabak na iti sugal. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Makaparagsak gayam at talaga no mga bak iti sugal. Papintasen na ti aldaw ko.
Nagmayat pa'y ti agmaneho, no kastoy amayat ti mood ko. Dumagasak man kit di iti balay ti maysa nga amiga. Aguray ka. Ni Monre day jaya. Iso ti magmag na itigit ti kalsada. Isardeng ko ti kotse iti batog na. Monrey! Monrey! Hoy! Monrey! Ti marayan nga imadayo ti loko a Monrey. Mapanakit din. Naimbagaya man tayo jaya samsamantong. Kunadaan na opera. Ngam, naimbag matgaya man. Sayang Kamalin sa tinaramid ko. Ti panang papanaw ko kan ko awanen ti maibaon ija mansyon. Imbes amanang danak iti babaunan, isula ko man ti agpaya babaunan ija mansyon. Sa bagay, damot kit di pagsayaatan na no awanan iti poder ko. Taawanan ti responsibilidad ko kankwana. Isupay apaggastusak no bilang agsakit. Awanan ti pakibiyangak iti dayjay a Monrey. Addan ni Rocco kat nakaidan iti kamami. Kaslawan nakita na. Ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Buisit. No saan nga agsao di jakmot agtagtagari. Agpalasakit din. Iso ti rumbang nga umuna nga agsao. Ta iso ti nakabasol kanyak. Agtugawak iti abay na. Bareng pagtagaryan nak. Talaga asaan nga agtagari ti buwisit. Buwisit kit di ti kastoy abiyag. Yag mo man dayta. Apoy nga inagaw mo ti cellphone ko, Ariel. Napatpatag daytoy a cellphone. Ngam siyak nga asawam. Iso ati rumbang iti daytoy a cellphone. Yag mo dayta. Ano pagkaskas ta apay, Ariel? Di mo pa'y damagan no naggapuak. Addakan, sweetie pie, di mo pa'y kuna. Awanan ti patag ko kan ka. Ariel, di mo tadasaritaan tangag kanya-kanyata. Kat ditan bakibyangan ti tunggal maysa. Manjak! Jak kayat, Rocco. Jak gayam kabailan. Jak kayat, sweetie pie. Ariela. Tano kasta ti mapasama ka. Sigurado nga isukat na kun. Ba nag-ajak kaya ta mapasama ka? Jak ka ba ilan, Rocco? Please, isublita ko man ti sigod alinangan ta. No anya ti kukwak, kukwamhat. Kat no anya mo ti kukwam, kukwakmat. Sige. Awan mo ti parikot kanyak ket. Tilang matjak kayat ken ka. Ket iso ti panang tag ibasit mo launay iti kabailak. Tiyam mom,
Sa anak nga agbyag na awan ka. Da mom, jak kabalan ti dumiskarte iti kwarta. Roko. Day titilaglagi pa Mariela. Oray sinaan na. Bakna nga klata. Tadamat pagtataodan ti kwarta. At bukod ko ang negosyo, tapno ang mom. Anya a negosyo, Roko. Basta. At damat negosyo, Kariela. Iso di nakarkaritan. Tano ko na masinaan na. Sa anak amabuteng, Ariela. Tandaanam dayta. Nasaya at tasimmangpet kan, Angeli. Si kaman ti pagdamagak, kadyak kayat nga aglibak ka. Ha? Anya day ta, mami? Jay agpayso ko malaeng ti ibagam. Diya kung nagdamag ka ni Roko, tanapanunot ko anasaysaya at no si kalaangan ti pagdamagak iti daytoy. Anya ti damagan nyo, mami? Saan kayo kadi anagkuyog ka ni Roko? Ha? Unay kayo matan, mami? Anya a klase asaludsod day ta? Wen, kan saan laeng ti kayat ko nga isungbat mo. Saan, mami? Anya aga pong agkuyog kami kanimang Roko? Ha? Pulos mo't Diyak pagan ano akakuyog ti kaskan kwa na, ta sa anak nga agraraman makikuyog iti rupat kwarta. Hoston! Wen kan saan laeng ti kayat ko amang ngagankan ka. Ngam nakaado ka manen iti naibaga. Makapasurun kayo mat ngamin, mami. Tila damdamagan nyo. Ala, lipatemon tinaibagak. Sa anak nga minamakaid na nga agpampanunot. O sige, tarumwarak. Apay nga takas day ti damdamagan ni mami. Anya ti kayat nasawan? Pagimunan nakka din ni mami? Ew! Pagan ano kumamot ngay day amang Roko? Ay, nawaw. Nagpintas mo't gayam nito yung organic farm ti amaw. Ay na. Nagadaw ti mula dito. Ay, nawaw. Naglalawag natin kan prutas. Ay, nawaw. Nagmaya ti lumangab iti presko nga angin dito. Ay, nagmayat kat ti biyag ti baknangin. Aya, ay nawaw. Kaano nga tamat a bumaknanga? Kaano nga tamat a mapadasak ti maawagan iti sir? Ay nawaw. Daytay awagan dak kumamot iti Sir Malyong. Ay nawaw. Nagmayat kat kuman. Sir Malyong. Adtuyen ti inumam. Oh, adtuyen ti kanam. Sir Malyong. Kunada kumamot kanyaki. Ilutek tabukot mo, Sir Malyong. Nagmayat kat ngatan aya ay nawawi. Ha? Ni ibing mati umawawag. Ay, apay man ngatan. Hello, Ibing! Hello, Malyong! Kumusta kayo? Ayan mo itangay. Anyat araramida, Malyong. Ay, nawaw. Ada kita dito farm ti amok. Binaunak ni Sir Dominador dito. Umayak mga lakadagiti natin kin protas. Ay, nawaw. Anya? Ay, sos! Umayak dita. Urayan nak. Bye! Ha? Oy, Ibeng! Hello! Ibeng! Na! Amo maya dito! Ibeng! Ay, nawaw! Inidupnan! Oh my kano dito. Oh, amo na nga dito'y ayan ko. Ay, nawaw! Ay, nawaw!
Kasano nga mom dito ibeng? Kat nasa nagla dito iti balay may malyong. 10 minutes lang titarayan ti tricycle. Anya? Dito ti lugar yung ibeng nawaw. Wan malyong, di tabangir a barangay ti ayan may. Asi naglaang dito eh. Kastaya. Ay nawaw. Kahit, apay nga may ka. Awan, umayak lang makikaro ba mo't Ha? Kat, kumusta ngay mo't ije syudad malyong? Damat ko ngagtrab-trabaho kan ije restaurant. Wen ibeng. Insiriknak ni Sir Dominador. Tagayam na kano takin kuko iti dayjay. Ay nawaw. Kat isaw titaltal kanda amang imani hari ti restaurant. Isuan ni Sir Dominador. Tinangibaon kanyak dito nga umay mangalay tinatengken prutas. Ay nawaw. Kasta aya? Siguro nakikita mo ti amok nga kinkukwa dito yung farman niya. Ay nawaw. Kailamit gaya. Ay nay, katwan amok launay Ha? Ayan na nga ay. Diyak pa mo't nakita ibay ngay nawaw. Anya saan nga ibagbagamot malyong? Agtal na ka man. Mom, ay, just give it na ito a cellphone. Makapakigtot. Ay nawaw. Samot nga mintarington mo. Song bata mo na. Sige. Hello! Nagdagulit ka mo't alakayan aya. Ibagak lang aro na nadyak kaya agawat inibisita. Nagdagulit ka. Ha? Basta di ka mabalin dyan balay. Tawanak jay. Bye! Ay nawaw. Adan sa kaapan ni ibing Anya di imbaga na itay. Amok ka no ti amok nga kinkukwa dito yung farm kin iti restaurant. Ay nawaw. Disturbon to madadya kular ay nawaw. Adaya mo imbagak malyaw. Awan mo't Ada ibing. Kunam nga amok ti amok. Asinaw ti bagbagam nga amok ibing ay nawaw. Di mo la siguro naawatan ti imbagak malyaw. Ha? Awan mo ti imbagak akasta Si kakit di man. Ada ko na lang arudain. Awan malyaw. Ada. Awan nga raw. Sige, tagawid aktay nakagrubwat. Ha? Makigidanak kang kangagpasyudad, malyong. Ay nawaw. Ay ibing. Inton bigatak pangagpasyudad. Inton bigat kanya umay ditay Ay, ang suglakin doon madamdama, tamakitulog at dito yan. Ha? Tapos sigurado nga ko yung tangagpasyudad, malyong. Ay nawaw. Diyak mawawatan na talaga day tanga ibing. Lumabalin, diyak kayatin ngagtrabaho ti amak na napanyang. Ngam isumot nagpilit. Ala, bay amno kasta ti kayat nang aramidan balasang ko. Maawatak ni tatang mo. Takas jayak no daduma. Masikuranak nga wantar aramidag. Nanapanyang. Palugod am latanon niya ti kayat nang aramidan balasang ko. Basta saan lakit di ngaglablabos Basta di naabuswan ti bagina. Wan matkit di anana. Kan uray ni Monre. Kanayon nga idandanagak. Taamangan numabagnat. Gapo iti pa nagtrab-trabaho na. Kat amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Sana bale, tasan mo't anarigat ti trabaho na balasang ko. Ay, ti kayat nantumit kat adalat ta iti abay ni tatang. Numabalin di na kayat ang maisinakin ni tatang. Ay, gagangay na. Ngamin, ni tatang mo tinangasasikaso kan ni Monre manipod basit. Katangay di na pa'y mo't kayat ti agiskwela. Takay kayat na mo't tindag trabaho, palugudan tayo. Sana bale, tanalakalaang magtitrabaho na. Asistaran na laang dagiti customer sumreg iti restaurant. Ay, labang. Huwag kang malikot, Leopatra, Ah, papanamanan. sa dinupay ko, ma? Di magde-deliver ng tinda nating green tea? Umayak. Tailakok mo't dagiti tarong Ay, nako! Huwag na! Mabigat ka! Kawawa naman si Labang! Basta umayak. Tailakok Ay, saan nga rudan? Na,
Bayada akton dagita alakom no sumangpetak. Ibelang mo na ang mga naapit mo na natang. Anya, ay sayang mita. Isungarot ang nagmula, tapno at daila ko. Wano saan? Di si daan mo? Basta, babayaron ko na amat. Anya, Hintayin mo ang pagbalik ko. Bibigyan kita ng pera mo. Basta huwag ka nang sumama sa akin. na, Sige na, Tani. Mala daw na ako. Naghihintay na yung pagbibintahan ko. Karaan na, labang. na. Ay, just kikit day. Napayagan nga da kabalyo ni Cleopatra. Aging ga ita. Jak pa'y napadasan tinakikabalyo kenkwana. Di nakmut kayat nga isa kay iti kabalyo na. Ay, una yan. Nako, nakarami ako ngayon. Kasi, dumami ang mga customer ko. Nailako ko lahat yung dala ko. Ay, ang sarap talaga ng ganitong trabaho. Kasi, kwarta adagos. At saka, hindi lang basta kwarta. Malaking kwarta. At syempre, malaki rin ti sweldo ko. Ay nako, ang dami talagang pera ito. Ay na, nagmayat ko ma, kung pera ko lahat ito. Ay nako, yayaman na ako, no kaskasaan no. Ay, parang ayoko nang irimit kay Sir Rocco itong kwarta. Kung itatakbo ko ito, ay, yayaman na ako. Pwede na akong mamuhunan ng negosyo. Magtago na lang ako, no kaskasano. Ay, ano kaya? Ay, itaray ko na yata itong pera. Itaray nga ta ni Cleopatra ti kwarta ni Rocco. Gagayem, diyo liwan na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.